Ken kono niam an wala e shanga jan diok de kel ka pai baro ron kina dang raw widi jan dang raw de diech. Agor jen wote ke jom gor no de nyoy kel gwasame. Jo bana kwen gwasame bana rwacha ke kwi Nyirol County kule la Lankan headquarter location man wade nan ka panding payam jana magorno banyo ye kelo nona en neme warga cha gore warga misha gorke o loka jengo the headquarter dung Nyirol County de janang kalankan ki de jan de nan ka panding payam ke joran chalat kwasame la gwa the mi chalge pading oni akane de kon lan waratin ngache long chala do nene wajen dor jani tani jangten ke war gada ni shagor dio jangai kon diala dong mi jiram ma chiro je dani shalat Dr. Guy Cook roje chola dani ano mi choka ayot jo la jen go the headquarter de janang de nang kapading payam chetike some reaction dung wan long Kenya makan kono kana mani anon ala netin kontin te kalankan waloken en wode payam de janang re wichin mi kala dan chalat ki de lankan de nang mi ko en pading tene jangten ke joran chalat ki je gorjen wode warga dan sikana gor gwat me gorjen wode je nyoya kel ko de kon ko te choblo ay merong kamana chalat warga chaja gor ke to koyni kene to kono gor gwasa me kene to kontin like student ki gadul gor kan a chicken man dan shoda lat chicken be jak ken chicken lok kene man chalat en winemi ko de lanken de je relocate de nan ka pading chicken lat no chine loko mi chicken money a ko ne je ya ka ta dan chicken lat ke je ka to English a chicken lat wona ne ramadan en gore warga meni secretary kene rejection letter of Nyirol County Lankan headquarter relocation to Pading Payam. Dear Nyirol community, youth leader, community leader, stakeholder, and Loanware community in general, we greet each and every one of you out there, the board of Nyirol University students in general, we warmly greet each and every one of you out there. The board of Nyirol University Students Union in Ethiopia is here to address the public regarding the Nyirol County Lankan headquarter relocation. Jolat keneme nerkene dialen kon tin lalo nwer community, especially net contin la the Nyirol community ano longne jo chaladen wo balankan bajo gwadante ten ka bajenang ka pading payam kena mochine go keni sine rejak sine lok meshit kana mone ajen gwad danan goren wo de la jo gwad me kata dan chikan la kaje ken student no chana jen gwas me wana kama nan le road kam Uganda kene kume South Sudan chana right in long when the thing one le road montama right kone mugoro de na de kana ling ano ngum le rode ka South Sudan ngai kon madan shoda lat sane dang badek shakanak gwase dan ci korche toktin kam Uganda People Defense Force kene kume men la kume South Sudan ala SSPDF madan ter kene wa ter kene border ka jodan ci kana lat Chaladen go shi SSPDF shi ko mun dung Uganda ala de ni South Sudan shi kano ka mun Uganda wa mu chiki chopte na shaga jogono yen jana shine gore monome wa ci ji South Sudan ti kana lok la de ni kene shine bi jere mon ko mun me munda mun ko aje claim a both side South Sudan keni emunda ji Uganda muneme emunda so ona mo
Sharon to je ko non ko kor gwa sedan kina kon nyin tin ne ka gwa dan chapel kon an area dan nyin na tin ka je keji inshallah bori payam gwa mo gwa mete ke miet midit so jiggi Uganda je kan content let ken wala ken jen ken kanang jeno kan karwa lamim je kan kon midit so ter kana ko te do te tin wena mo wa midi mugur kan de kan occupied ken konti la kume dung Uganda anyok name manyam rewde wajen gorga jen won gwasami gorga jen wode jaw fight de ne dial kon la de clear out tene de kon la de ne ke de ne SSPDF ko la de kon la no ko SSPDF by the way tene to one de ne want to grade de je Uganda ten sorry to jangten den warten de je ko to de ten but 90% radian ke de ne tone ke de ne jana gwada mi take headquarter Dorian mantegaten yan gwada na kana jenten bikin de ne asfela yo bikin ko ma gwani ken ku kan yinga jidware ko ken ko ji ko tora tiga ne wanda je kai dor by the way ne wano ci ne to so ne ken ko ne je kai dor wana mo kaneti mo sha kim ya di charge no so gwad mi cha chumo ke force ni titin ke de ni tela de ni ning South Sudan ta dan tiga tinga jen wi mi sha rodi area le kan wo ana gwada mo de kan kume SPLA yo ke kume tin ko ken tinte dor right kon ka kui SSPDF mi ji kan ka jek no de kan ka dwan match ke de kan kana ke de kan ka kap so do be dane shikan rodi ale keja chagu jeno tele wi mbane ti ba ka joy ke jere wich chirma dar ngai kon so cha de ni Uganda cha yura le kan o bikan de ni tin kon tila de ni doar bikan ka wiya jojen bidimi in a state wa gwada la kana mo yale la kan lan la kana wiya occupied lan mo ko wukan kam mo karudian kam mundum dun South Sudan so na mo jigi ko tore abech kam ko yana linga ko ta ka klajin tun wan ke ko ran wani toktin no ce togo no cine de konde la de ni sigi te resistant de ne SSPDF sigi jidwar ko jidwar nan ka gwada man ka plan mi cha tar cha ngaje gwano ngum la rode sigi na benak gwad ke kem de kontekten sikan ne to ke kini sikan ka joj ne wanta mi sigi ga kem sini wan sikan tare wich no ka dorran chire ke toktin ka bori ka South Sudan border between Uganda ina chigi jenten and then to Uganda UPDF sikan no ne de jenen dit ajene ten on tam adin mit choke kini kurbaro wonyam ka sikan meti dit long sikan kanu ka nyok bogo jen wo dong ren yale la jele kan so ngai kom na le rote ka jenne te dong de kan na de kan ka boka ka ja antam right kon respond chatu kume kin yadi de la no respond no week she very powerful she tied down nagan wer gwata me shi hali kin chiromo no ke de ni SSPDF kan nasir no ngai yan me shi kan da chikare na le kan gaja barai na mu cha kum Uganda na kana point de ni ken de ni ko ken so she go back off so chicken gujen no kon marni ke kum Uganda jen redan chicken la de ni ko ke de Uganda ke ne ta mar mana ke ne kuntin de chole mar mo no mu shala ron jen dong chinai chinadwal ko ba mun ba jana mun cha de bi nyoko je ke kum so zan men cha kum cha bi je ke jana so men cha mun cha bi je ke jana ne tela kor ter kan wari barai na no tele kan ji Uganda ko waka SSPDF no UPDF ko baka mun South Sudan ji jang ke ji ko tora chicken kori kan gor so la kap na kabum right now de tikula one ngam mi be Korean better right now ngam mi be Korean better teram be Korean ter so mi jaga ko di cha kur me cha je better donc ba lana je la normal ci ta dana la na roke je donc be kana lat but ci kuma Uganda se bu goro jena mun ko Uganda ka neti jek ji Uganda no kan yokoro se moy ka yo de kan la de jek goro mono de kan la by any means but not when don't take me she can benefit and so they will not support you. They can support you when they know that they are going to benefit from it. So jen ta dan le role lat ko non teme ci kor mo je to kan e dang de chaga nak ya dil ngaje no
take a mete pink with me mo kwai kene di atin kokin ngaje Ugandan kwarian numu 70 kana kwar ala kwar SSPDF kim yadi ko kirjen chedier kata dan liuna kaje especially the content la ngene atin la used in content to SSPDF jang so che gorno de ji Uganda you know de ke George ke de ka mal no ke ne di kokien gorin jen o jen poinde jen bitte kon shune de kokien che dier ke nganden kon nak je ke lo ken chere mi ke ne de telot je ke lo de kon larno teleka power che ga value che te genje je value ko kule la ne di chodi sa ne de wan ka janone ke busy ken je South Sudan nyingan gwata me kan ware use kan ji Uganda don't take mba non ke ji Uganda tela duor mo gwa so jo me le road and tem right konen no cha kuma South Sudan cha longde cha je ya sovereignty a bom ke long dan te yen doromo lot ke ni wejum ko South Sudan te ke 64 tribe so me chin wari shi ku jen ko wari ken la second largest tribe la population e konti la rewde ko janga kan e cholke kala majority modio ja no but kan population ware kana kwen ko wari kana no ba ka kwen ba ngaje no wari wan ke sikana go you know ko wari kana lar no mu ana kwen buna lu so lo kan sikana kwen but jang akan ka kwen men joken tel mu palkale so mi shigana me mi shito ga ntama che wijana dial che jenyo mo kabjen yan right kon ka social media ku kan kum Uganda ku kan condemn gad Uganda e busy tong mi ladno ramu mu de Uganda wuje tep la lingno bichuk rol nyal kapet so me jakko tegnen kono liu chikan dia tin kan ji Uganda ko ji Uganda la kokaneke ba ko la wuken korke Somalia ba kanak chime changi chaga ne kan ji Somalia you know ka DRC Congo jaga wugen yinke M23 chaga ne ga mi bone but what are they gaining mo je kan tin garati je kan yo la ka moy ke yo ba jogo no ya la de der wakame bikan la de mo bikan walat so that's why you are seeing them everywhere so bikan bikalam je bikan walat from there after that and then bikan la mo bikan alat but right now mo ko to ko no nyingan ke kum South Sudan what do you think ungu mo beto je bejemat so jo me again dan en goren wode nyaka yekel leranya man lat kono man gwasame men gor kono de kono kulu nyaka muko kono revise akwi lanken gori jeno de je wut ka panding payam mo wajen tene jangten ngwane jangten majority ke ja ngum wut ke je me changa chala de no te karan kir mi yadit rana spele aji jala kwera ramu wacha ji me change ne kinyiro wacha ntama jen kwa gorno de wuje me card de je county office headquarter de je locate na kapadi so mi shirka mo wa dor jani you don't know a motive mitedi mlat kamo awud danen la Dr. Regaiko no be lanken be je wo gwadan tete no be na kapadi mo dor jani so jen ko tika wargal kun kono man no cha warga me cha de gor a student tin role Ethiopia and wo shinere jak garden kono ngej madana to kan chinere jak no ba lanken ba janan ka padin paya dor jane a jen decision me without the community consent or consultation can me a media along can yere historical background dung neural community as well no kenen me shi magwa kachine nok jenen tama ke wargare kenen chikana gor kenen me ko undermine community voice ko chajo den chajaling banete kon nga joden kenen den content kwa kin yadi kwa support ki chunga kin yadi of course nai kono no Dr. Regai Cook ramshunkel no ke kir ko kwanya kir so kware kir and yet nakanore tetkade ki tetkadien so mugoro de na de ke charten so agenda mi chala no dung jane chi dung no chen war ka benefit mi chikana men but let Dr. Regaiko ko protection nying ne ne ketin kon shun kel ke kir no de lar no shi o logo ne but
o meti ka kur mi ci jo order bi di la tin cha order yan tam nan wa dara kanak den man kule ba jara man so jo me de la ye ka do dan en cha or ga mi cha de gor ke je anu ne dia tin kon tin cha no de neural candy de headquarter de jo ka pading pa yama kan ci ne reject ne lo so ngoda ba don cha de no ba letterin ba jaksa ajen jo dan go rede nyoko kon kel mi jira mu jitu wasa me ka no tv channel go re jen wodere lok ku subscribe ka anda man do ni chan ko ni mala ya no wa no gwat kila na da so ni ci lo de te don ko chan jo me chan je no kel go no jin bilatin ko kien kon lat ko den be ken ko te dum man to lat ko den ban nyok ben ko ko sembe en be ta kamal bye bye